say no obeko doctor so obeko na oyedade okonfu. Okay. They say the Bible no akata nyamaso. Me pato uyo konfu a unse me ka je say me master your before. O kire me ka kire me. Ahaban no kro obema me no oti ye wo apama ye ansa wo de ahaban no ma. Ansa no be akon home eye dwarfs or saman. Ye wo dwarfs wo metia wo. Enu e different ansa ne wo saman. Ye obosom ya ne bosom na ye saman onipa. Bosom funu ebe ya da je se ekomusi ho ne ekofre bosom no o saman ne de na ba fie ne wa be ye o kira de na owi a ne se ja ne kwan. Ba bia suman bia aho e de bia obo nipa dompe nipa ho ka ho no wo de ye. Se say esan say Kristo nti okokasa oyo bosomfo obi anko ento no nkasa afa asofutari ahye ono be bompa say oyo sofo but the spirit odi eduan enye Christ sa obi osayare biara kuta spirit behind scientific nkasa what you operation ya the higher spiritual powers you know they don't even believe in God minimum science with doctors and kasa scientific doctors so they invoke what friend. No, but man, how to operate, how to do. And they say, some won't be they do it here. Doctor, need you have what or when it. I didn't hear my one in the catch say, repent. Seek God while he may be found. Abusia trono kan sem bi se ye ni duaba no ne fa ahan no ensa yare enunti yedidi wi a ahaban na ka ho no eno na ye ayaresa ye duro ya ye de sa ye ho yare nanso danse videos ne trend bi a ekoso ewo ayaresa mu no kamia ye se asofo na ye kom ho akwaje sunsum ayaresa no wo mo asanda ne mo ho esa ho na mu de enunti hospitals akese ne hospitals enketo ewo Ghana ha na dodo na no wante amine ntwato a obetu Yesu dinti obetu nyame nsa wom obetu se na te enema bebre a ekoso a kire se asofo yi na adane wom ho a doctorfo a esa yare ebi kire se sa ne ye na ekoso no nyina eya motie sunsum na se kire na wom didi sa adwuma no ebi kire se haban no kra wom so mo se no wonkwate ahaban na gisa wo de coin bi to ase ahaban bi wo kwa gisa obo wo deja ahaban bi wo kwa wo tia wo nkasa ebi wo ha ye the time na ete ebi wo ha ye da ne ye chi ne ko ene akwancha hodoro kwa ye twade gu ahaban no so ansa ene de ye adwuma amana ye yi nipa ba ko no so bi hospital wo Ghana ha esa yarewa eje amanfo fi ha mu no ene prophet Dr. Abednego ya bo apre no yensa kam ye bimsa ne se ne ekoso yi ene ne amanfo keka no montin so yi nokura ben ne wom eye nsumwa bi no mu de ye adwuma enom de nyame akata so na se nye nsumwa po na se nyame ka ase ni duane afa ha ban no ensa yare de a sen ene nyame de no etie ensusunu ye ben ene dem abusua ka me ho na me ma Dr. Abednego akwaba Prophet Dr. Abednego Yo papa ma wakwaba yenua afisha panso papa finko betuye Father, we thank you Japan that was nkokro bo for stranka ndida one saba bi o wo se never bi wa ekire won adwere won ti ase nema ni nyina enwunwa nti wo pa nkiremu na won so ene etiefo so ehu wo benkum ho wo monifa nti aha boko mona mkwan so amen senya bibia ne yeba won chense ya aya na ne yetiefo nti ase ne ne Ghana fo kire wo madwen so no ene bebisade ma wo na nse nyeme bi a ekoso ewo ya yaresem no ene ne bepe mu nkiremu kakra amen papa se ka me yese mo asofu yi moda ne mo a doctor fo ena mo sa yare ena mo sa bom paye mayen ni nkomo ne na mbonten so ne ekoso ne kire se ne mo ye ne ehaban a mo tete mayen no sumai bi na makoji na mode ye adwuma eye motie tumi bi na mode ye papa eba ne se ani aba wonchenya bi sase nokura ben ne wo sete saade a ada na madada ye amen amen yo Holy Ghost take control Jesus here that was the spirit of truth senya Yesu Kristo ba be kono also it is an expedient for you that I go if I didn't go the spirit of truth the Holy Spirit the Paraclete will not come. Okay. And when I go, I will send him. And when he comes, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Okay. For example, also maybe in Crawford will be some, maybe or a doctor. Our friend Auntie Grace. Okay. Mammy Grace are offering. When you need to offer. And then they make a chance say.
let your yes be yes, your no be no. You could do baby so prophet Dr. Benny will not say which prophet, which doctor. Your prophet difference and your doctor difference. Your scientific doctor. I am spiritual doctor. And your herbal doctors. But herbal doctors are called fetish priests. And the fetish priest, obu ha no come ahaban. O come samai. Na wonyi na wo come biara akon biara de ahaban na yejuma. And ahaban so Nyankopon ne boy. And also mundi aduaban fa ahaban ye de ensayare. So ahaban is for both fetish priests, scientists, the priest of God, and the priest obia usayare bia ahaban no wo homa obiara. And akom anedi sinsemu no say no obeko doctor so obeko na oyedade okomfu. They say the Bible no akata nyamaso. Because uyo komfu a unse me ka je se me master your bay for o kire me ka kire me ahaban no kro obema me no oti ye wo apama ye ansa wo de ahaban no ma ansa no bewu ahaban ye de ma ena kom honhom no so no ye digya enti akom biara akom hom eye dwarfs or saman ye wo dwarfs wo motia wo enu e different ansa ne wo saman ye obosom ya ne bosom na ye saman onipa ye ko ye chi bosomfo no ebe ya da je se ekomuchi ho ne ekofre bosom no o saman ne de na ba fie ne wa be ye o kira de na owi a ne se ja ne kwan baby a suma bia aho e de bia obo nipa dompe nipa ho ka ho no wode ye ena se say esan se Kristo nti Yesu nti okokasa oyobosomfo obi anko obi amba ho ento no nkasa the wolves in the sheepskin afa asofutari ashe ono be bompa iso yosofo but the spirit a odi eduan enye Christ ena se says won twin down when they say mem yodin sini mi ekramoni mi mala mi ujini mi wose what you say Yesu dan when the tray say me onyame honhom wo me so ento o sa nsu na honhom be na etachi nyame honhom na etachi o ti doti a honhom be nyame honhom o ma powder ye dade nyame honhom enti se we so okuta atigari a ode ya sori no ode ye we eduro no o ma wa honhom be na be di echi ebi ena me chi o se ma me bi bai o bai no na onyem onyimu no ena eya na adisa sunsun foforo ne ye de ebeda ena o bai ne ehwe onu ankasa na ase enti na ase no e kire ohun epie o dedi ena bai say no me ye ahaban na emom sata me makwan no mama kwan se me fa ahaban bia ye adwuma me bom pai ne sa so ma me ne kope ahaban duru bi nanom na won ye abeduru ne nkwan anameboa won sa penfo yima wo mo abeduru ne ma bi ma me ne kwa en bi okwa en wo ye eduru no wie papa na o ye eduru no nsu bi wo e ho no kosa en na odi ye ne ayaresa nti ayaresa obi osayare biara kuta spirit behind obi osayare biara obi osayare biara honhom fem na honam fem okuta both spirit and visible and invisible. Enti asofo a esa yare kita honhom a doctor fo a ye yare ye normal hospital ko yi card wo muso kita honhom e de sa yare no scientific the real scientific there has a power. Science a power nkasa the scientific is nkasa what you operation the higher spiritual powers you know they don't even believe in God. Minimum science with doctors and scientific doctors who they invoke. What no a man how to operate, how to do. And they say about some who won't be they do it here. Doctor need to have ote or when Sano de sini obio sayari bia wo and yani papa dia and yani mamedia. And yani papa dia and yani mamedia. And yani mamedia and yani nana dia. And to both say, Drebia, F15 let the war in Tenny. Obi also sayadi a spiritual, strong spiritual piano. Ujana Bibis.
enti ye no eye efiwe na bedua no free ha so onim nya oko enti obi a ote ase okuta spirit bi onim se spirit na ka kire no se wo ba we na obe inherit say na yesu inherit the spirit and the power of God enti sa na honhom biara enso wo ne inheritance enti sa na be yesu wo ne dai ne inheritance enti ye ka obi o yesusunjuma eye japade Okay. enti japade bia no tumi ta kire Okay. na se say no atoro ni na da enti a Awurade aka ho asem sa atoro beba no se se o ka so yodi nsini a so obi amba asori nti enti se o so ko wuram na mfa asori a eye de enkata so Okay. enti asofo bebira wo bompa yi se wo sansa yare a spirit of the power of the air. Okay, Papa. So the medi kan say churo kire ye say ye ni aduaba no. Very good. Ye fa na ha ne nsa yare. Sir. And na wo kasa kra o kire say ahaban no odi ma obia wan kire. Yes. Afi de ye tete nsem bi say ahaban ni bi wo ho a wo kote a age say wo de coin bi to ase ansa na wate. Ebi kra wo ho age say wo kakasa bi incantation bi guso ansa na wate. Nti edie coin na ya na ye de to ahaban na say ansa na yate no. Enchirase wo mu ni den se wan fa kwan na nto ase na wote a enye adwuma na se wo de kwan ne so to ase na wote a enye connection bi na anya haban no akwakonya. No, we call something degradation. Okay. Degradation no nya wo a wan na ma onufu O maame enti na o maame wo no de ye den o de ma enti wo maame na okote haban o yi ne ho anajo 12 na o de haban na ma wa o de spirit na ma no fa ma ye the spirit no de ma no ye ni na o so ye den. And we have some people who have been degraded themselves from the whole family. And the ayen norm, ayen law, okay, ayen institution. Say, ye awo ye unkofu bebra woja unwu crowd wo be ma wawo. Denti honhom no wone so. Nti honhom na te kote haba we te haba te haba we. O ye pe na honhom na bofra afa haba nim abewura nipa no. Wanyem. Okay. That is a natural. That natural no. Woman so when Japade, there are so many people a Japade aba meme ho. Aba catch them ye fie ye ja no baby ho woman dey abodan for no hwe. Obi a wabodan kwa okọ asa herbal station or ye abodan for specialist. Okay. Obi won so awo onwo a wodu ho. Obi won so sisi yare mmemme duru ni adre. And normal no bebre etieti nkrofo wo TV social media ne TikTok no and also okote haban no. Okay. Okote haban no for nothing. What you say? Ahaban no to me bi wom de down. Okay. And onyame abone de down natural. Ono ankasa wo ne nya oye. And ahaban no obi o tumi no. Otume okote haban no ohu haban no otumi yare sanwo. And the haban be useless. Okay. And the wa also kuta tumi now do tumi attach. And the adena ye de biribi ta biribi echi. And the haban no na be unsa haban but nya haban no. And to obi o ho a ni de ejini ni de emotia ni de mamuata ni de se and to obi a oye spiritual work bia okuta biribi. Okay. And na okoye na nikan papa bi bai na nani also for na nim so wo enye unyare ani obi na apu bibi egu ani so no say what me na makasem no say makasem say wan ko ba bi no bi so yare na ni kohwe okose obi yare obi nani utie ena maame no asunsu no say papa dro una so to wadro una so sa yare no o sa o wani edro o so ani edro pa na meye ene na behwe mani maame no bi nani say papa no hwe nani cho nani fura besi ne ono a osa yare ono osa ni yare na say ono no oni ani na odi ye adwuma na na endo so na osa ni yare no mani ndi behwe. Okay. Intene papa na me bisa say ye hwe ya doctor for esa malaria fever typhoid ni ade ka say medical doctors na omu ko school eko bohu degree ni ade ansa na omatimi a practice e de ahwe nipa wo mo tete haban no e ya doma chede ana obi betimi asua se me sua haban tete na so ndi asayare obi be pra free untimi nsua na wo sua ko tete aba obi be kum free
Ukro what the yari be to so to be sound, ya free. Okay. And them to say, a japadia. Medical doctors in our mount, and no, Okosua say, one say, Bibrino, Okosua say 1+1, hydrogen and so chemicals. And the umisia, unya druse, a druse, wire the down. And to no Wakosua say, Uyare malaria. Oh dear, Uyare malaria. Tobacco 5, number 2, number 3, and Okosua. Okay. Or no sayari. Okay. Doctor na edruno ya edruno ya edruno ya ko doctor ho we malaria edruni we titi we koko we ese eno no akosua ena wako ho so yare malaria ento no we sua edro a wo de sayare the edro na sayare no sayare enti medical doctors no wako doctor school say o yare a o ba ho a o bo yare na wo ye lab nso no wo hu yare na yare we na edruni. Okay. And they were holding that, and you know, on your free. One more could deep for what you press in your then one invent creatively. They have the spirit. Okay. And the war I also call who say, obey have by me a baby. Won't fear before one who may be for one bidder. Who was so be yard, what whom I may pay that. One to go find the bay to. Yarin Buha, a baby nepon this a ban this will be rock. No, yeah. Me will cassette to wha. Obi afre mesesia oda hwa ne nkwada dem wo Italy o se dan na bie pe no bi gina ho o to be sorry entino oda hwa na fe de nipa ne twi pane tententi ne won vi e na pane ne kwan e no twi e no se yi another pane no de won vi no de eduro no o twi eduro gu ni mu se ne hunam nyina se sa ayi ja ne hunam nyina se o Italy after now on to be ba na nsia so ye ade asere ya no otete weni bia na odinya ne papers efe yare na wodi ato so efe wo ni wi na nsa na ne so ye de ete enti we o soro keke se odadem watu nkrofo na wo ba nso wo fi hefa wo ye hefo wo ye den ru aden e na aden nso no wodi won ne den na wodi wo ye okay wuti papa e na o soro nso o ti se wo ni nipaduam ne nine ne stra hu ila enti wo soro keke so ko sani yare. Okay. And yare na nipa yare na nkasa a spirit. And then your mouth yare so a spirit because the spirit, the soul, and the body. They say a spiritual marriage. Ya ne hohom. And insu kunde ne hohom. And a kwesi ne hohom. And a disa kwesi ni obefre ya hohom. Enti ya ne da hono obehun se wa sorry. Obehun se kwesi aba na kwesi ne da. Ewo the other whole this one in Canada. Oh, so be neda. The spirit and the spirit, not the body. Okay. But the effect, if the soul na run the pedran, intin yaribi or the man be the pedrano, and every day over bebre. Okay. Papa fe yen hwe o kasa no ka se mo fie kura ibi wo hotimi sa obi a wabodam yare. Ye be bisa se wo mo mu yusu ahaban no tim se obi wo ye se abusuan we de omo de haban na ye adwuma. Yes. Abusuan we de omo timi sa yare anu ye den enka ne omo ya omo yusu haban ma de sa yare no. Yare anu ye den bi te se kwata edam obi a wonum nsa pa ne ade no. Wo mo na ne enim so mo de sa haban no e de sa yare ne ma ne ko. Ye be bisa se eno no ya adoma chede bi a nyame de to abusuan bi se abusuan we de mo fa sa adoma chede we fa nya adwuma na. Amen. Amen. Adoma chede no Onyankopon, the gift and the calling of God is not irrevocable. Okay. Ebi a won nana bi peba. Woni ba into obeko baby se wo ma ne ba. Into onyanya ba na wakoji sa suman. Okay. Into okoji suman na je so okoji eduro na wode maba. Enti sa ne nana no okoji eduro a obi bodam wode na ko no asane obi bubu konkonduro eye ejapade. Eye spirit. Abeye techre. Nti emfri nyame nyame adoma chede. Ina na ebo so na asase. Onyankopon. You but eyo nyame amode. Okay. Obi akofa. Okay. Enyo nyame na de manipa. Also the for God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. That's the Holy Ghost. And the adibiara enye papa no. Enyo nyame na de manipa. But onyame na boy ya ewo ho. Okay. And to mama papa na akofa.
ɛna yɛ mo mo japade enti obi so sayare no kuta sa tumi na wode sa we na enyo nyame na de hohombone sa hohom ne nyina yɛ hohombone Okay. but osayare osenkom but enyo nyame na de mai Okay. na so what you say Papa nti. enti no onyankopɔn de no Yesu so sayare but onu so kuta spirit of the sayare that is from God enu no nyame de mai nipa. Okay. But in kind of what the Unyame for many part, but Unyame a boy. Also, me na me bo sum, me na me bo high. And then a fear you wa a year busumwa of one crofo to quite. Okay. Busumwa obi botua and count. And don't also draw ye and say, Obe bill, I by now. Na wama wako jijin crofo. There be Obama wako to say Jarapai. Me brother Bakuko Jirapai. William Jarapai. Na ye de kunu de bi obakuntokwa se wanko a ne ho ntɔ no mbadoti na ye wa busuan so a won so sa duro no na womwo okwa wo betetew ye otuo de ye one ntokwa de enti wanko ntokwa wanko ye nkwase ade ne ya nto otu a ho ntɔ ɛna wo tutuo no so a ɛyɛ de enka na nia oma okoto otuo owo oye a wo tutuo enka wo obema wa ya ade adakuro obeti se tuo no epew Na count now dawo. wo ono na obeye wo tutuo enka wo eso ono na obako ye obema wa ya afetuo na be de ebe ka enti e ho papa enti ye wa ho bebere wo ho a onyame na boy but onyame amfa manipa enti na che se mfie urade Okay. na no nche se onyame na boy ana eni ho ewo ho Okay. onyame na boy Okay. na onyame na de mama na hina na de mama enti ye wo doctors bebre ayaresa bebre a spirit na efa nipa na oso sayare eye bosom Okay. eye tiamframa eye tigare konfo enti no so nka se I am a fetish spirit wakofa doctor to no so Jesus is a physician. Okay. And the physician is called doctor. So I am a physician. I can do all things through Christ, which strengthens me. The Spirit of the Lord which is upon me is which what? Consecrate me fresh spirit me to me be a Okay. and this is no see you see Junior or you sumotia, then over Frabel. What's your number? And the baby are all oh, dear, and I saw one to Mom, you have to be very careful. Okay. Me say, Papa, Mamma, no pay for now. Or call J a drone. Adisa, insuring there, Eba, dainty, or the insinine the insuring there too. And to a son complain say, also for me the whole now a moja to me. No, be signing me better. And I'm so, now, so first year, was you, blah, come on, or the one chu if odinsini na o ma na duro se ne yefun n'enyi no odinsini na oba maame me ba show na yiwu se na spirit no insuo no abogro odinsini no ne ba beda Papa yenhwe enkane no wo mo etete enhaba ma no yo na se dem di kan nim se yare ano ye den na wo mo sa mo yare bi te se edam etwere yo ebia obi apeba mfie bebre ebia abusuan bi wo ha nipa bi wo mu a onnom nsa pa obi wo ha onnom nubone pa na o si o metia ha ba bi de so nsem mane no mu a wo fia ensa na twa metia ha ba bi de so no a wi no wonnom biem me na enai de e kame yese asofo ya ada ne omo adonsifo ya omo sayare diabetes o se fabra hypertension o se fabra fibroid o se fabra enemu yare o se fabra ase ni nyina no omo tu afra haban no etimi yesa ne man nyina ena me cho se ahaba o se mundi aduaba fa ahaba ne sayare but which spirit behind the performance I don't know who ben na eta echire okay and them just be be side na owo hunhun bi a odi ye den odi ye and I was sure say finally breathing be strong in the Lord mumma mo hunye de wo hina awurade mu mumpa ba mbobo mumbo awurade mu nso obenum ye no awurade mu obesa obi yare a ye no awurade mu na woni awurade ya owo kwasi na ofre kwasi na kwasi ama obe
afina yo koku ne koku la to na dokora ji koku ne koku me la so ne yo koku mato. Hallelujah. And then that could come at all. Entino nipa no dia owo no eno be ma. Okay. Enti what was finally breathing be strong in the Lord. Mama mo ho ye de won fa. Ewurade mu na nipa no ni ewurade a then on be ya ma. Okay. And then na papa mama mi sa say Yo. Se to me no e wo ho na enye nyame na de ma na se ehunhun bi na de ma na obi na be kwa kofa de ya adwuma ne de a wo mo a ekopa yare sa wo san krofu ehu no e wo sunsuanso boni bi wo mo so ana. Oh, sunsuanso de. Amen. Amen. Na no na mekusi ya adwuma bi. Mama bi bai. Mama then ekoso. Oh, ni nyama nyina e basa. Asore na okọ. Asore ni mama wata asore. Enti ni osofo ni be ma unsu bi o be ma bia hina dia. Mama wata dia. Enti no okọ hina na be di wachi. Mama wata. But Jesus said, I will build my church. Behold, I am with you always. Okay. Yes, was ye na asafu no wie no. Wanja asafu no. Odi asafu nechi. Ono ni the head of the church. Ono na oyusu osofo no. And na wo se baby amoko bia meka mo ho. Endo ko je boso beye mamu atade abefo ahim ade a. Ina na be di wachi. Omo na be di wachi. Endo ko je befo ade na mamu ata boso na oye duro no mawa. Spirit be di echi no. Enti asori na nipa natin. Odi mamu ata. Mo amu yina mo ya hefuba. Mamu wata mma. Nia obe ma obi efri hefa. Mamu wata ho. En osofu no onya ne yobenya na efri hefa. Mamu wata. Ni tumi efri hefa. Mamu wata. Enti ade na owo no eye hina dia. Mamu wata. Ti mo amu church members mo ya hefu dia. Mamu wata dia. Okay. Amen. Amen. En na no awurade bu afu se. Ebi mo dane wo ho Nyankopon wa asori dem. Obeye wo mo ade a. Na so nipa dane ne ho Nyankopon wa asori dem a. Na asori ne hina dia. Nipa na wadane ne ho Nyankopon ne dia. Nti se nipa no ede no dane ne ho Nyankopon. Na yese tumi bi na ode ye. Enti ono ani o Nyankopon dia na hina no ka se meye ti so Nyankopon. Ono ane be. So o Bible mu. Okay. Se obi aka se memma me hosu se osusu. Ana se bonsam na maba ne hosu Oh, yes obosa be ma ne hosu. Ono no kai. Okay. Enti osofu bi se mi o Nyankopon me ye papa me ye se a. Hina na e kasa no. Satan. Ohu me wa o Nyankopon a. Hu na e kasa no. Enye nipa no. Ni eti nipa ni mu na e kasa. Na e da ni hu adi mu. Enti Yesu ba be wu agi nipa nkwa. Na Peter say nko ewu na tese owu dia na nipa yira ana meboa. Enti na ina na onyame atoro say Yesu ba be gye. Onso say Yesu ngye. Saka se na firifa. It is if Satan. Enti no Yesu catch Peter say there Satan. Once ye wani a ye dey straight. Say nipa ni kasa ye to me with the spirit behind. Okay. And you will say we kasa no kan enye na kasa na mo obi e dey etini mu. Ohumi a wo hu Onyankopon. Me de mani ba be ye Onyankopon Yesu. Enti asa be ko Yesu wono je se me oba me nchen. Enti wa ye Onyankopon. Na hina no ka se me ye Onyankopon. Enti Satan. Okay. Without the Holy Ghost you cannot accuse God. So obey ye Onyankopon. Okay. What is here? Enti Satan kasa bi wo ho a nipa no be ka no e yo say nipa no. Enye nipa nti ye kasa ye hwe the spirit, the invisible of the person. Okay. Amen. Amen. Enti no okoko na oni na ma aha me say ye woni nyina but the spirit behind is the most important. Asori na okọ no. Baby akosa ho yare no. Baby a onam no ho ben na eye adwuma na nye the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. The God of Abraham, the God of Jacob, the God of Isaac, you know. Or the nsuo ye adwuma. Or the ade biara oboy bia otumi de ye adwuma. Enti na Yesu sa nsuo medane dade ensa. Nsuo bi say na afono. Onyame na Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon no ka kire odifo ni say kofa ayowa fanchine gum kase fa kogu nsuo ni etifi mara Mose kotwe dua we na fa betu nsuo no. So God of Abraham can do everything. So that the other force and the devil can do. Okay.
But what you say? Papa mi ti. You nyame ye no bonsam so ye den. Oh yeah. Endo nyame ka nyame asem a obonsam so ye den. E ka nyame asem. O nyame sem koma obonsam ye den. Na mu nim say when we talk of onyame obonsam a wo nyina ye dade. No ba ko na ebo ba ko. Okay. Amen. Papa yenya wo mo omko edonsifo ho kopeba ekopa ya iresa ane ade. Yo. Intimi bisa se obi ko donsini ho na eye ba no wo ko hwehwe na se nensa koka eya yaresa no wo ko hwehwe na se nensa koka ebetimi aba se eba na donsini ne de ma no ebedu be betimi asan giba na firi nsem ne okopa ayaresa na wo sa na yare no ebedu be ayare ne betimi asan ba bi mana Enye se o so oko odinsini ho anameboa na odinsini no oyo odinsini keke obi na afre no oyo adwuma ma obi se na mesu me ye adwuma ma obi entimi no wo ba me ho a me de wasem command ya wasoma me no ofre me no enti sa na odinsini so wo wasem no e ma hina e ma bosum no na bi na bosum no ye nsu a enti hina ba na odi be no nsuo ba enti nsuo ba ye dai nsuo ba ye dai ofibon sam ho Debi nsuo ba ye dai fenam na abo nsem ma Yesu enti no okodinsini na se odinsini di nsuo ene ye adwuma na okope bosum na bosum ma ne ba den no be man nam enti abofra ne ye dai nam mumbe hu so yo nipa emofra bebre nam ya so ye nam because na enam no ye bisa se ye tilapia no eye kobi eye adwene hallelujah eye nambe enti no won se okoton wanu ma okay enti se nsuo no ebia nsuo no nankasa oya adwene nsuo bia eye nam na nam no ye wo adew okay adwene nam nsuo bi wo ha otumi pie wo be hu no ma me fefefe na gold ebo ne ha a oya adwene se nsuo no oya adwene nsuo bi wo oya chile nsuo bi wo oya edade different tilapia different enti se o nsuo na o bosum na ko o kra bosum no bosum funu kwa nim se bosum na ye nsuo what I say enti o ko pe ba number no wa ko pe ba ma o nsuo no so onim se oye adew adwene ana so oye chine ana so oye bluru ababa bi ba ye ya ade ni we na se a epa nyina ye bluru woni bluru bi ni maame ko nsuo a eye dade bluru what's a fiber I command it and a fiber on the pie or Johnson blue namely pie in the life and the namely good yam no den nam papa yes na ma mi say a pie na hu ni life na say wonam ho namely good mu life na egunimu sunsum na afi na pie life eguni yam say self spiritual about physical okay abeto awodie num awo dia wo ohun bi besi na okay obema bia obekọ nso obekum obema bia o ne ba koda wo enwu obeboda wo asem be say de nti ya ware ne deda okay oye nsuo ba nsuo no nso ye blorobi enti nsuo no nkasa ware no enti onam nyina nsuo na hye ne nyam papa ne nse me bisa asa ne say yenya asofo bi a wo ma ye bold ababonten abeka se wo mu no ye kodwe wo mu nsuo ho a enne wo ma beda ne asofo wo mu ye nyamedwuma atro bisa se oye dem be dani onyame nipa papa endi spirit be ne friend okay and then answer papa bi aba oh also for me team voice say me nko ware mama bi o ma ware na wie na o ware what voice onyame ne ka nko ware mama bi mama no so robai for ba busra muni busra octopus and da baba na yam na ntesa hu voice na nyame ka kire ne se onko ware nipa na nyame ka se onko ware no eye bayifuo busum wodi ekire eja na onyame also ja yanku hwe hojo na wo yo busumfo ba na o te voice a onyame ne kai wo yo busumfo ba e na o papa na o mama no na akomo a e na abedusu e na o mofra se ya initiative na wanyi na o te kasa onyame ne kai papa say bia onyi ye no no wankom mo nyame okọ asori pepepe a wo bompai ono kwa ye pastor pastor no na why you onyame ne no kasa se kofo ba ni yamu nyina apro sembia na sembia nyame de ma no so won sasa ba na yare no na ejuma nyina sai onyame da yenko ayi oja ehihye oja yenko nsu a ehonjo onyame be na obema ne ma de ne sako sejem
to nyame na ne kasa everybody ne no favor ka home da enye top music ele wa be afa me a pastor who has pastored for several years no nim so your comfort asofo bebe they are not pastors top music no e tro legba vodu mama attack peto agavio papa o say ye pamu ne ka ye boni a ode ye boni be chen wate ye fi ne nte ho na afi wakoro ye boni am na ese fita aseso kirema enti ode nipa no ni maame ko nsuo ho ni maame ko dunsini bi ho e na okonya nsuo ba no e na wo no nyame adom wa meye sa mofra na ye hu me hu se we mu de sabio omo ye nsuo ma na se watimi abeye nipa mua e na wo benyini e na wo hu nyame wo hu han no e na nyame adom wa sakra e na nyame de ne nsa aka no onyame be ne de ne nsa aka ma ne nyi onyame be ne de ne nsa aka papa Abraham Nyankopon David Nyankopon na osofo na ogusu ka na okọ ne ho no okuta sa Abraham Nyankopon okuta Isaac Nyankopon okuta Jacob Nyankopon ana we hu se ne maame ekoye amamre ya akwankyere ansa na wo ma ne sa abosom no wo ma na obi ba wo ni so kwaje bosom waje obi ba abetrase na wawo no no abani kanso na onjimi ya ye wo time of a dagan what there a tagum taganam tagum taganam ya obedua no e na obetwa okoji nsuo ba bosom ba ye wo time wo ho a ese mfa bofra nko by after 13 14 15 16 17 18 ba na opeso sewa obema urefi opeso mpra wo ne busuafo na obema urefi and the 18 years in be pa na bofra ojimijimi odi me chinchin sa atrofa sofo no so nyame de ne kan obosomba na okuta Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon ese hu se we obosomba na ne onu abeye sofo na onu abeye sofo no why na esi ni sofo no obi na ehye ni sofo okay obi asori ye sofo obi na ehye sofo okay ndi so nyame na efrewa so nyame kire wo na wo be kire nyame kwa wa fro se be ye sofo okay enti no yo bosomba na se wateni a se okọ na ubisa obi se meteni Samuel what is of friend okobisa eli okay ndi asofo na ba why na okobisa wo okobisa hina aba abrante bi no ye mama wo kire ha auto ties first one yira second one third one ne okọ e wayira 2-3 years ni everybody abufra no we kan osofo nya abutre o menche ne mama be jini no 18 years ni pa ho won fa ne mbra no wan fa na mati ma be fa ma de enti me just ade America no ne Awurade kan ne aye hu ni ate ene edi ho danse asofo no wonim se we ebosomba we wate no den na ne mama ye ansa na onya aba no me obefa Jesus Christ say o kraje nkwa no unwie ye since you believe have you received the Holy Ghost okay unfa Jesus Christ o kraje nkwa ye bo so wie a unwie ye if say say the Holy Ghost me ba won chen no say evil spirit na there wo tu free ho okay na so for be na de ne saka ila na etu na acha won tu enti no amamre a wo ye no wakoye and she said, what she said by 18 years, and some of our friend Mra. Now, one year, mamre. Abusum ya babiara after some duration time, we saw it there. Oko, now ya mamre. Abrante be by. Ne mamre de ne by. Abrante, I don't know, so I can go. Oh, mamre pass. Abrante away the 25 years. Oh, sorry, ne mamre proper denimo. As some panis fine. Or kokuto so no ne. Mamre, and now banning you. So peba wo se yo uko mokrom nkwanta boso no se wo ho onu ho na ba se wo peba and now okacho se kopem kusua and now so yes and now kopem kusua first wo de kusua she wachi o se yo and now say yi and now onu an kusua no and now ye ade ma ho and now we no and now fe do ode akukọ she wachi akukọ ba na uturu o ma ba yire le ade mu nim se sa de na ye no covenant no ukọ ji busu spirit biara wo ye covenant wo ye ade entu mpe a Jesus san ko ye sa de no okay
asana be fi ochi eno kura no wa ye lo ko bua enti de go bi dua wo sane a wo bre no o go je dro bi wo ye lucky wo ye very strong o bua obe mo ye mistakes because wo ye bre you perform bre bi asa and I was what is ni amamre se wo ye amamre man Okay. amen Amen. mama ne fe ni ba ne 18 years wan fa nanko 25 years on the nisa on nigu empaso mama ina na ya if na only ne ni sa no se oko the akoko nkosu ase wechi na utro akoko a dem ba na obewo Akokoba. ndi abufra no ede Akokoba. ndi obanye go mpaso no ne go mpaso enti ni mama won ni e ka say repent seek God while he may be found. For God is not far from us. Because you have no knowledge, for lack of knowledge, my people are destroyed. Atrufuna, difuna, confuna, abana, wafa, sofone, and no beka so my yem break it. I break it. Also your bosom. Papa no so the make a change say, or team voice on the make a change on go wada baba. Ababa ya made the echo, oba, ne mamene, nena, ayo be for the chili jabusa, no money, eteniso, on yamine doko. Ye nyankofo bi a wo mo e kire se omo wo element bi e control wo ebi te se ensuo ebi te se mframa ebi te se asase ene ade nti wo mo ne ye ne o musu no akwakoye different na wo mo gidi se sa ade ne de control wo mo so bi wo mo free ba no sa nkrofo ne bi sa se enye nyame ne bo wo mo na se nyame ne bo mo ade na obeka se wo mo no obe condemn ana so obeka bi boni bi afọ mo. Amen. Amen. Yen condemn obiara. Okay. What you say? Na ye church me be so obi ehun say. What is crook cannot be straight, and what is straight cannot be crook. Okay. Those who don't know have the word of God. They will be saying strange things. But we that have the Spirit of Christ will tell you the truth, that no one comes from any element. Elements for the elemental spirits, it was created by God. Water, fire, the earth, and the wind, the air. They are all creatures. Okay. Wakasa me friend from an kasa. Me froja abodi dua wonyina kasa. Okay. But it's a spiritual. But God created man in the image and the likeness of God, not element. Okay. Until the ancestors, one forefathers, and they go and acquire these oracles of the transcendental monsters. Okay. It is an oracle. I will be sharing. You will be oja. You will be aprana, or your yemframa, or yoja. And to be a osuma prana, a bosumun. Na bosumun, wokojin if you are. Either say obeyoja. Obey frama, obey say, and the one that acquire, but you are not created in the image and likeness of any element. So meaning said those people can be there, but they were not created. No, they go and acquire it. Okay. Obi na kofaba, and abeye wo masifo, and me share element to be of friend of Anunnaki. Also first one in partify, one in partify, one bobra. One manipa nyansa, one mun achirechira, and antimuna mochre abrophonous skills of intelligent this kind of technology. Now, what's a black man? The entire world for black man. When him say, what's what consume will be our friend? Yes, T. These Anunnakis from the first heaven, almost skies. These are called by the Bible the principalities and powers, as it is written. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers. Okay. These are the element spirits. Denti, onana bejiwo, o papa numu esumuwo, omu ye japade wo fi ho. Enti busum biara ansana busum bia be hawo, eye ade a unananom akofa aba. Na ya mbom se mo ye busum ba. Okay. And I wonder okoji obi wo bosom hodia no abaye dade bosom ba. Okay. Amen. Amen. Enti the elements in say want ase say kind no na especially black people
the most wisest people, the civilization, every people we are seeing now, Egypt. Egypt, one is the giants, the Anunnakis, the other spirits, different. And the Nimrod, our Babylon, all started so much. And now, yes, you consume will be a friend, yes, and what's the best yes, in the area. And then, oh, fear most of what you're very terrible. Before you how you know, before you has ye fearful to say, consume yes. Now, yes, I ye no, yes, you consume. And the Obama Koran water, Obama water one. And the yes, so now ye consume. And what you also say, Revelation 11, okay, 12, Revelation 12. Also, Mura, Mammy be a offer, Uria, not Ujana, and Surumasu. Ọba bẹ wo akwada bi na akwada no the man child ọba bẹ burias enti no dragon no ọwọ no abonsamfo no ehwe sẹ papa ya abofra ba bẹ abofra ma etitiri ampa so maame no wo yi ọwo wie no ena efe de wo de abofra no guai ena efe sa de ena na ọbẹta maame no ọta maame ne sa na opu na no hwe sẹ dragon ọwọ nsu woni mu a etumi ye de aye to say flood. Insu to say pu ewo aboa yem. You have to fear God. Wa aboa insu woni yem to say pu. If throw the flood no pu na no insu wo mu to say pu. Pen asase ye de ebie na no. And this make just asase obi so fi asase eye element. Okay. Okasa ohuade owano. Okay. And this papa mama no akogye bosum bia eye asase a and no case of movie assassin, Obi and Unya be born a Ufi assassin. Okay. Then we will take or the boat, you pass said in Sasso. Amen. And I feel the dragon is a debit, yen sanka, the man child, my minister or Aquadano, and the remnant of the seed of the woman, which are the Christians. And the Obi of the Christians, so you have a war to fight. You have to fight. That's why Jesus said, then I give unto you power to trample upon the serpents and the scorpions and all the powers of the enemies, and nothing shall by any means hurt thee. Okay. And you know, Obienua or your element. Okay, say me fi elementary spirit. Okay. Nemum, he uses the element to create form. But the brief no there is from God. Okay. And you know, boy and say Unyakupon means seso. Enti ne ndi bebre nkrofo aware adwuma asani na efisa baabi a ofi no baabi a omo kase mo fi no woti ase o maame na akọji sa tumi na ide aba enti mo fi tumi bi ase ena ne o person fi esum no mo emra efa hai no mo esum no bedi we che na di wachi ebe san ebe ma hu akirwa na ma hu kiro becho ansa na o benyi na o beka so ko pekunu wa ware odeda ejuma onu ama wa ejuma de dawo wa hihye de dawo ana wo nso ansa na ye be wo tomorrow today no nyame person ye no so odi aide odi ama entino utie papa mi si ya obo so na asase ansa na wo be wiase no o ma me banye mu o papa na o ma me be hia na o manye mu no ye de soro and fem soro ne fem no the spirit and the flesh. What I say? And the Demawa, ye do destiny tomorrow today. And the ye woo a bass as so, Uyerika, Wajumaka, Ushra, Ubiaka. And Ebushana Ubetomuno, 2 year honor. Also, the Nedia then, Amao. And then God is watching over his word to perform it. Satan also is watching over his word to perform it. Okay. Jebo Sumuno, Pese, Unko Wari. Obi a debia obebo waso ansa na o ma top money onyankopon so se onya ware a wanya de pa and left what's the icon left right Satan Jesus Satan and the icon wo kan ye ho na won kan ho boni kan ye ho na boni kan ho papa kan ye ho na kan ho until you cannot serve two masters. The strong shall live until you obe concentrate no ona obe ne dade mo ena obeye ne dia udo boni a
Obey that dia. Udo papa. Papa dia. Eno nyame nso che dwamai kusu papa ma kayo abesem jai. Amen. Ena ewe nso no obonsam so de ono na nani je ho. Dwamai kusu ba o te ase. Enti nia obeye no obeye na dia. Obeye ne dia so ko ebodu na ko ebone ne dia obeye papa ne. Enti obeye akwa ama hina. Bonsam ne nyankopon. Enti nia obeye na adwuma no. To hon kokro ade papa no ompe wi no. We so pe wi ni pa. What you say? We so de onyanka obo se kran enka udros na mfa ho na woni nam. We so se enyesa. Enti we twu na we twu. Na we ni je wiase ho a obekọ ifa. Na we ni je suro a obekọ ifa. Papa. Amen. Amen. And we have a war to go. Okay. Yeah, we have a long way to go. And yes, I'm maybe say actually yes, baby ni. And then yes, I na erade. And the nipa who actually ni na ya asofo. Okay. Asofo we are evidence for obi a also ju obi. But what you say? Papa me say. An evil spirit, one spirit, element spirit, say you some show aframa, onyanya ba kwa, otumi ne nipa 1,000. Okay. And the one pastor can control 5,000 congregation. And then I say, who say why a bad boy puswa, ne that kakas. Because maybe a journey that me by folk going for me them. Who going in the kingdom we are before and by power neighbor who from A to Z. Okay. Where the baby over. Over you are there. Now, baby, a journey to a hobby man. Amen. Amen. Because all the catcher say, hey, a no we. Because on no moon, I said, one, I yes, she, and son, mean myself will be all no petition what you read. Send us say, power and member, power. Papa. Papa, so far, I will go in a puppet so. O ko jina water so jina pulpit che preach. Minimum men na for the one. And that's a papa we be ka say tremble yon could have been told this. Okay, that was a baby with me papa. Once I was a sinner, saved by grace. Once I was a sinner, saved by grace. Maybe in case of the confession of you, confess of you, I say, Quasi, I said, eh? So for see a Juma. Ah! Consider me Kanska. Because Kanska was a Boko Bible. Would you? One more Bible, woman's car. A confess of you, I say. Maybe yes of me go cast a confess of Biajmo. Bibi na kaka bibi na aye sana na meja kwasi asema kwa. Me na me drive a shower for. Manyachi me drive a shower for. Amsterdam, so fresh Amsterdam. Red light in na. Italy, Switzerland ko na. Me drive a shower for. Okay. Na se me drive na just a minute be chama na me pa bi chama kwasi asema kwa Ewurade ye na wase. Amen. Adome tell me chelo na be. Amen. Abusia ya the prophet Dr. Abednego na atwetwe enkomo megidi say wasua bebre e de afie enkomo twetwe mu. Jaw comment e wo video yi ase e de ma me afei make I will say prophet Dr. Abednego ono ene kofa baya or that Dr. Abednego Spiritual and Invisible Teaching Hospital ano a e wo ensewom oreku e ho ene papa e wo a wo hwe nyamemma sunsum mpotwe ne wo hawa osefo no atoagu yeso ne ho ena papa butu a wogie edi afimu ne number egu screen asefre ne netwetwe nkomo entiremu bi a wo pɛ no papa de be mo anipa ya na ba ne nase ne dɔso nti wo ba di kan France papa no onye pray for me nti se wo tena fie efre ne kan wo how chene so mo mpa ma wa wato ho agu o fiu wankasa tu na mo na bra no no nyina ntena se na wo no ndi nkomo na watimi aboa e wo sa kwan so mesrew na wami subscribe button no so too much gh eya kai na fa be wo ne ka ho sa no upload bia ba onsa ebetimi aka all the social media handles no so ko wa too much gh e also like na share e ma wonya bi so enye bi hwe that gold enemy day macra